بینندگان عزیز به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز 16 مارس است و من شالو گلخوجه در بخش مستقیم در خدمت شما هستم. در 15 دقیقه بعدی اطراف این موضوعها صحبت میکنیم. کرونا ویروس در ازبکستان و قزاقستان راهها را بست. اکنون رفت آمد توجیکان به خارج و داخل دشوار شد. حکومتدارای تاجیکستان خواهش میکنیم که همین چاره را بینند. به حال وضعیت مردم تاجیک در گرانسه ایزه. بعد 10 سالها پاکاری میکنند. تاجیکستان و ازبکستان به تازه کردن کانال کلانی حصار شروع نمودند تا اینکه سرخندریا آبی کافی بگیرد. جای خوب خورد و خوراک از طرف ما تشکیل کرده شده است. مهمانان من کار نقض برده شدند. و رئیس شورای فدراسیون روسیه از وزارت کارهای داخلی این کشور خواست که توسط امتحان زبان روسی پلسیتانی از مهاجران را بس کنند. روز 16 مارس ازبکستان خبر داد که شماره گرفتاران بیماری کووید 19 در این کشور به 6 نفر برابر شد. در این جمهوری آسیای مرکزی اولین حادثه گرفتاری با کووید 19 که انگیزه آن کرونا ویروس می باشد روز 15 مارس اعلام شده بود. ازبکستان مرزهایش با کشورهای همسایه را بسته، رفت آمد زمینی و هوایی را منع کرد. چنین وضعیت نقشه های شهروندان ازبکستان و تاجیکستان را به هم زد. همکاران ما از گذرگاه پختاوباد شهر ترسونزاده دیدن کردند و این گزارش را فرستادند. معروف نعمتوف 45 ساله ساکن شهر ترسونزاده نیت داشت برای شرکت در توی عروسی خواهرش به ازبکستان سفر کند. بعد چند ساعت انتظاری از مرز تاجیکستان با ازبکستان در گذرگاه پختاوباد ناامید از راهش برگشت. اکنون توی خواهرم که در ازبکستان برپا می شود و ما هم انتظارش بودیم بدون ما می گذرد. ولی دستور است و ما باید آن را اجرا کنیم. مثل معروف در گذرگاه پختاوباد واقع در شهر ترسونزاده روز 16 مارس دهها شهروند تاجیکستان و ازبکستان از دو طرف از امکان سفر به کشورهای همدیگر محروم شدند. به دلیل آشکار شدن موردهای گرفتاری به بیماری کرونا ویروس، مقامات ازبکستان مرزهایش با کشورهای منطقه از جمله با تاجیکستان را بست. مقامات این کشور روز 15 مارس نخستین حالت گرفتار شدن شهروندان این کشور را با ویروس خطرناک کووید 19 تصدیق کردند و شمار گرفتاران این ویروس روز دوشنبه به 6 نفر رسید. در پی مقامات ازبکستان تدابیر جهت جلوگیری از گسترش کرونا ویروس را شدید کرد. زویا شهروندی مولداویا که در تاجیکستان کار و زندگی دارد با خانواده‌اش برای تمدید مهلت اقامت باید مرز را عبور می‌کرد، اما با او این اجازه را ندادند. ما انتظار میشویم. اکنون میرویم از مقامات میپرسیم که مسئله مهلت اقامت ما چی میشود و ما باید چی کار کنیم. با شهروندانی از ازبکستان برگشته مرزبانان گفتند که این مقررات دست کم برای 20 روز جاری شده است. گلنور قضیه و شهروند تاجیکستان که از ازبکستان برگشت گفت برای بازگشت به وطن هیچ مشکلی نداشت. اینجا به وای شود، همینجا زندگی باشد، آدمی تاجیکستان گذشته است، فقرای ازبکستان نمانده است. ازبکستان کشور دوم آسیای مرکزی است که در قلمرو آن ویروس خطرناک را ثبت کردند. مقامات این کشور اعلام کرد که از روز دوشنبه ارتباط هوایی و زمینی با کشورهای دیگر و ورود خارجی ها به ازبکستان منع کرده می شود. پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و ازبکستان از روز 16 مارس به مدت 2 هفته قطع شده است. در جمهوری دیگر آسیای مرکزی در قزاقستان روز یکشنبه 15 مارس وضع فوق‌العاده جاری شد. قرار نو از امروز به اجرا درآمد. مقامات قزاقستان میگویند در این مدت کار مرکزهای بزرگ تجارتی محدود شده، فعالیت مرکزهای دلخوشی، تئاتر و نمایشگاه‌ها، بازی‌های ورزشی و مراسم یادبود موقتا منع می‌گردد. همچنین روا به این کشور محدود کرده می‌شود. در قزاقستان 9 حالت گرفتاری به ویروس کرونا ثبت شده و 1000 نفر تحت کارانتین قرار دارند. اعلان وضع فوق‌العاده و بسته شدن مرز قزاقستان صدها مهاجر توجیک عازم وطن را سرگردان کرده است. حکومتدارای تاجیکستان خواهش میکنیم که همین چاره را بینند. به حال وضعیت مردم تاجیک در گرانسه ایزه. در همین حال از سفارت تاجیکستان در قزاقستان امروز به رادیو زودی گفتند که از مشکل شهروندان تاجیکستان در مرز با ازبکستان آگاهند و در این رابطه کار کرده ایستادند. تا هنوز معلوم نیست که چه تعدادی از مهاجران تاجیک در مرز بند ماندند.
ҳарчанд густариши коронавирус ба таври фаврӣ боиси баста шудани марзҳои байни кишварҳо гардид, аммо ҳамкориҳо зарар надиданд. аз ҷумла бо талоши муштараки Тоҷикистону Ӯзбекистон ин шабу рӯз покории канали Ҳисор ки даҳҳо километрро дар бар мегирад идома дорад. қарор аст ин канал то 2 моҳи дигар аз гили зиёд тоза карда шавад. Бароди Юсуфӣ ҷараёни поксозиро ба навор гирифт. тақрибан дар 30 соли ахир барои нахустин бор канали Калони Ҳисор ба таври куллӣ тоза карда мешавад. ин иқдомро мақомоти масъули Тоҷикистон бо ҳамсоя кишвари Ӯзбекистон дар асоси як созишномаи муштарак роҳандозӣ карда истодаанд. Ӯзбекистон барои анҷоми ин кор 9 экскаватор ва хароҷоти сӯзишворӣ ва коргаронро фиристода аст. бо дастгирии директори агентии беҳдошти замин ва раёсати байнуноҳиявии Ҳисор ҷои хоб хурду хӯрок аз тарафи мо ташкил карда шудааст. меҳмонон мана кора нағз бурда истоданд. ҳоло канали Калони Ҳисор дар як сол то 170 миллион метри мукааб об интиқол медиҳад. масъулон мегӯянд пас аз тоза кардани куллӣ имкон ҳаст ҳаҷми интиқоли об аз тариқи канали Калони Ҳисор то 200 миллион метри мукааб дар сол афзоиш ёбад. дар охири канал дар пикати 499-70 мо обпарто дорем. об бо дарвозаҳо дар дарёи Қаратоғ мепартоем. ин об бо дарёи Қаратоғ ва дарёи Тупаланг Шеркент якҷоя шуда ба ҷумҳурии Ӯзбекистон мегзарад. канали Калони Ҳисор ки аз дарёи Душанбе сарчашма мегирад 10 000 гектар дар қаламрави вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон ва 15 000 гектар дар водии Ҳисорро обёрӣ мекунад. ҳамчунин манбаи оби ошомидании сокинони деҳоти шафати ин канал мебошад. об фаррох мешавад. метавонем ки мана ҳамсояро овтем ба ҷои 31 куб мебарсанд, ана 40 куб 45 50 куб ғунҷоиш метиҳӣ. беҳад фоидаи калон дорӣ ҳамада. канали Калони Ҳисор ҳудуди 50 километр тӯл дошта бунёди он соли 1940 оғоз шуда соли 1942 замони авҷи ҷанги бузурги ватанӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. ин канали бузург бо нерӯи дасти ҳудуди 1500 нафар коргар аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз феврали соли 1941 ҳудуди 25 000 коргар аз Ӯзбекистон ба таври ҳашар канда шуда замони шӯравӣ махсусан барои ниёзмандиҳои кишоварзони Ӯзбекистон бо об истифода мешуд. бинандагони азиз, то ин лаҳзаи барномаи хабарӣ мо ба шумо дар бораи баста шудани марзҳои Ӯзбекистону Қазоқистон бинобар вируси COVID-19 ва дармондани садҳо муҳоҷирони тоҷик дар марз гузориш додем. ҳамчунин аз он гуфтем ки баъди тақрибан 13 сола покории канали Ҳисор оғоз шудааст. ҳоло як огаҳӣ пахш мешавад ва баъди он баҳси Валентина Матвиенкаро бо вазорати корҳои дохилии Русия вобаста ба муҳоҷирон пешниҳоди шумо мекунем ва ҳамчунин матлабе хоҳем дошт аз намоишгоҳи қолинҳои афғонӣ дар Душанбе. моро пайгирӣ кунед. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. имтиҳони забондонии муҳоҷирони корӣ дар Русия мояи баҳси тунд ва интиқод аз шеваи бархурд бо муҳоҷирон дар Шӯрои Федератсия палатаи болоии парлумони Русия шуд. дар Русия бино ба иттилои мақомоти ин кишвар беш аз 1 миллион нафар муҳоҷири кории тоҷик фаъолияти худро тавассути патент роҳандозӣ карданд. ҳамкорам Абдулло Ашуров раду бадали вакилони Шӯрои Федератсия ва мақомдорони русро назорат мекард ва ҳоло бо мо дар студия аст. Абдулло салом, хуб нахуст бигӯ ки мавзӯи имтиҳонспории муҳоҷирон дар иҷлосияи шӯро чӣ гуна пайдо шуд ва вакилон ба мақомот чӣ дастур доданд? салом шаҳло. дар иҷлосияи ахир Валентина Матвиенко раиси Шӯрои Федератсия ҳангоме ки тарҳи як тағйирот ба қонун дар бораи шаҳрвандии Русия матрах мешуд ба тундӣ аз кори мақомоти муҳоҷирати кишвараш интиқод кард. мояи интиқоди Матвиенко талаби имтиҳонсупорӣ аз забони русӣ шуд ки ҳар боре муҳоҷирони патент бигиранд маҷбуранд аз нав имтиҳон бидиҳанд. дар толори Шӯрои Федератсия Игор Зубов муовини вазири корҳои дохилии Русия ҳузур дошт ки ӯ масъалаи муҳоҷиратро дар ин вазорат роҳбарӣ мекунад ва Матвиенко хитоб ба ӯ дар робита ба масъалаи такрор ба такрор имтиҳон супурдани муҳоҷирон гуфт:
игорь николаевич зарур аст ба чигунагии дар амал татбиқ шудани қонунҳо таваҷҷӯҳ кунем. шаҳрвандони беларус, украин ва дигар давлатҳо ки ба кишвари мо меоянд патент мегиранд. нафаре барои 3 моҳ, дигарон барои 1 сол. ва ҳар боре ки онҳо патент мегиранд маҷбуранд аз нав имтиҳони забони русӣ супоранд, аз нав аз ташхиси тиббӣ гузаранд. ҳолон ки баъзеи онҳо солҳои дароз инҷо кор мекунанд. ба фикрам инҷо касе тиҷорат карда истодааст, чун гузаштани ин марҳилаҳо нархи хеле гаронӣ доранд. одамон маҷбуранд рубли бисёре пардохт кунанд. зарур аст ки аз ин таҷриба даст кашем. абдулло тавре дар боло ишора кардӣ ки муовини вазири корҳои дохилаи русия дар толор ҳузур дошт. вокуниши ӯ чӣ гуна буд ба интиқоди матвиенко? шаҳло, дар оғоз вақте матвиенко аз игор зубов, намояндаи вазорати умури дохила, пурсид ки медонад нархи имтиҳони забони русӣ чанд аст, зубов посух дод ки не. матвиенко дар ин ҳол ишора кард ки чӣ гуна ӯ соҳаи муҳоҷиратро раҳбарӣ мекунад, аммо ин иттилоъро дар даст надорад. раиси шӯро гуфт баъзе ниҳодҳо имтиҳони муҳоҷиронро ба як бизнес табдил додаанд. акнун тасаввур кунед ки ин 5000 барои як муҳоҷир чӣ маъно дорад. онҳо меоянд дар беҳтарин ҳолат 15000 рубл маош мегиранд, гоҳо 10000 рубл, бархе аз ин бештар, ва ӯ маҷбур аст ки такроран ҳангоми гирифтани патент 5000 рубл пардозад. ин пулҳо ба ҷайби кӣ меравад? игор николаевич, тартиботро ҷорӣ кунед ва ба шӯрои федератсия гузориш диҳед ки кай ин таҳқир дар нисбати муҳоҷирон хотима меёбад. агар қонунҳо монеи ин коранд, ба мо гузориш диҳед. абдулло, пас аз ин интиқодҳо мешавад сабуке дар ҳуҷҷатгузории муҳоҷиронро дар русия интизор буд? шалом, медонед дар русия хеле кам иттифоқ меафтад ки масъалаи муҳоҷират ба ин ҷиддият баррасӣ шавад. муҳоҷирони кории тоҷик аз соли 2013 инҷониб барои ба даст овардани патент бояд аз забони русӣ имтиҳон супоранд ва аз ташхиси тиббӣ гузаранд. ин аст ки як қисмате аз муҳоҷирон тавони молии пардохти пули имтиҳон ва ташхиси тиббиро надоранд ва аз ин рӯ бидуни санад кор мекунанд ва мавриди тамаҷҷӯи полис ва зимни тафтишоти саросарӣ аз русия ихроҷ мешаванд. аз ин рӯ душвор аст ҳоло гуфтан ки чӣ мешавад, вақт нишон медиҳад. хуб, ногуфта намонад ки феълан беш аз 270 000 шаҳрванди тоҷикистон аз русия ихроҷ шуда ва аз ҳаққи вуруд ба ин кишвар маҳрум ҳастанд. сипос абдулло барои суҳбат. қолинҳои афғонӣ ки дар ҷаҳон шӯҳратёранд, охири ҳафтаи гузашта дар як намоишгоҳе дар душанбе ба маърази тамошо гузошта шуданд. ҳарчанд ин қолинҳо арзон нестанд, аммо харидори зиёд доранд. сирри маҳбубияти ин қолинҳоро масъулони намоишгоҳ ба ҳамкори мо Амриддин Олимов гуфтанд. қолин хуҷарӯшно меша, меган иро дар мазор шариф мебофанд. аксаран мардуми мазор дар вулисолии давлатобод. абдулаҳмад сидиқ ин қолинҳоро аз афғонистон барои намоиш ва фурӯш ба тоҷикистон овардааст. намоишгоҳи қолин ва сӯзании афғонистон рӯзҳои 14-15 март дар яке аз меҳмонхонаҳои душанбе баргузор шуд. меҳмонони намоишгоҳ тавонистанд ба санъати қолинбофии кишвари ҳамсоя аз наздик шинос шаванд. инҷа қолинои мазор шариф аст дар тарафи шамол афғонистон, қолинои кобул аст, қолинои ақча аст, қолинои форёб аст. тамом манотиқе ки дар афғонистон мо зиндагӣ мекунем санъат қолин аст ва дар инҷа дар намоиш мондем. абдулаҳмад тақрибан 8 сол боз қолинҳои афғонистонро ба душанбе меорад. ӯ инҷо мағозаи қолинфурӯшӣ ҳам дорад. бартарии ин қолинҳоро дар табиӣ будани онҳо медонад. ба гуфтаи абдулаҳмад сидиқ аз соли 2014 баъди берун шудани нерӯҳои амрико аз хоки афғонистон сармоягузорӣ ба ҳунари қолинбофӣ коҳиш ёфт ва мушкилӣ дар марз бо покистон ҳам содироти қолинҳои афғониро ба кишварҳои хориҷ мушкил кард. масъулони намоишгоҳ умед доранд тоҷикистон метавонад василае барои ба бозори ҷаҳонӣ роҳ ёфтани ин қолинҳои серхарид дар хориҷи кишвар шавад. ва баъзе аз ширкатҳои мобилии тоҷикистон 15 март бо фиристодани паёмаке ба муштариёни худ хабар доданд ки аз оғози моҳи май 80 дирам пули иловагӣ ё пардохти ҳатмии ҳар моҳа ситонида нахоҳад шуд. аз соли 2015 ба ин тараф аз соҳибони ҳар як симкорт дар як моҳ 80 дирам ситонида мешавад. бинандагони азиз, тафсилоти ин хабарро шумо чун ҳамеша метавонед дар вебсайти радиоозодӣ зери нишони cw.ozodi.org пайдо кунед. ҳамчунин то рӯзи гузашта, яъне фардо, шумо метавонед навору гузоришҳои рӯз дар озодӣ видео канали радиоозодӣ дар YouTube бубинед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дастрасанд. ман шуморо фардо дар навиди бомдодӣ мунтазирам. то фардо, худо нигоҳдор.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.